megalayapost.news. Ban pendikna ya gejingat bet ya rinti jangka kam ban pendap haga por ke babiang u emily ganong po oba merabon sim mendag singi ulalai banjurip ya kamadan artificial turf kabadang ya chat kejing pentri haga senang umbuda hari boy district kabriru kawai ni kimadan baki kon samla kila ap kimit linti bon yo ban pleno eka haga te kejing le jurip u emily la sakhi da kejing dan langru kinang ilam senang ka umbuda bat mauro ringkat ki sports club haga ba nakaliang emily la pun pau kejing sahun haga boy dei bat kejing pentri ya kate kimadan namar ke kamenta ga ya chat buat kontraktor bawa penteri ya ketika kamu uklem chong than kemala patha yu ban pendap ha kapor ke babiang bar kembalong hadu menta ka kam kalayai hadu kumban 2% hadu 90% bar kemilin tiru bon salak ban pendap kloy ya ka ha kapor babiang bar kapor balabu keman supen pau baya ketika madan lawan ban bu monong rem do menteri ramba ke jela hau benail ber arjar sau ringkat ke jingbang pisa ke belong shipho point kendai plai klur lingba ke tenat ile kai ke jela Andri ni kan no kadar adu arpo em modon di kamut baka kaya ka thickness ni kan no ni kene dai sampul mm ka thickness ni ke ka overall thickness jong ni sobde ikong kawan sa handa tenan kawan sa ni ka second layer pada sampul nan sponsor ni last layer pada apa namanya mo na jerong ni sa silayar apusan ni okay kita baisnam kajian kita buda Nauro angkat bagi di Afligi Sports Club Umbuda Sports Club Nauro Sports Club ipan pau kajing kemen ke bakau ataba nakaliang MLA don borom ulaju silkia nakapol sekor nadu pasdang banwan terwa ya kene kamadan hakis nong ujungi nam tari mentoy gesnong nam tari mentoy jong ka distrik Ibrokawai te imju sange banyai budin nagapol sekor banyai pendip pendian barang ini kapor kaba mentah de se gaban sapandam lagi na madan kamtam ka dorbarsong buda ka pau ga sumu ya lokal MLA jungi barang keju kapor ya ki officer de sports department ki baju silkia pati baju pediang ru ya ki jing ajimut walada ki technical point of view ga mamaki don ka lembaga experience jungi ki leman ru ki kulai banyak cooperate nam tadi ka buat ba kata ka dai lembaga sebelum nang buat lokal manage tekin dia ni ka sinong ni dokumen hado kata-kata banyo ai kene kamadan wala dang imio aban nyale kai lemu wala don ka fencing la don ginong pe ka jingdo nong kala don sipor baki kun samla jing imio aban nyale kai don madan sunga gawai barang keju kopor kilenti kisinkin kila sedang jod kalej kawan kekit kaba aru lakam jenjar lagatar nam ta kajing mentoy lang dong pa ba kwel den tek ban ngi skam ba MLA badon burom jingi dala de lai i dada ki jong man iya ni ne rangkat ro ki ofsa ga sports ba kan poi syaka skor jong ka PWD department kumjo relase to minister PWD ba ubud lum jong karo par udah yusu le na i badan madan le na i badan kina development ladang don surok tu surok ladon kam palat ban le bhano nadu nang te na junction na po nongpo town syadu kani garia badon kani kata kadi jing angnut ke karpat ke jingi gadal bersang bau surok ni angnut ba lakum no kuno ban pen bhano ino surok ban suk kale kawan ban suk kita ki bon ban ye lekai ke jokopor bat ki ni di surrounding jong kani kabadan kaba kadar bersnong da kamon subha da ka jing skorman sem da ka jing long yar jimu ciperkan jing nong song song as udai banai ka jeng kuble bekerpang ginong song snong abang iwan ra keno development kikulai dan kadiang enrai ka ba mangi kwa kalong ba pen internet kumbak internet adu kopor ka punya IT ngitung giding kisait ban pen internet mentala outload igini di surrounding tela don kamban pen internet da keno kom ka ba kambit kambiang bansuk upai ba uba pekai bansuk unong like unong wan uba pendon kami nek madan segi ya yo kalat ban wan benjengo ya gajing pentri ya ke kam ang ya ke ne ka synthetic football turf ang ne approach no umbuda aga jing don kat jong atli dor no umbuda moro ang tagi atli ki sports club ni atli no kumju ru ki engineer jong ka state sport council kumju ru ya doktor trade ni layo benjungo ben pe jing ya jong ka kam
berkum gejing pentip syaki ba tam yaki kum samla ki ba don ka banta ka crowd na kam ta ban tentiu ya ka football kum juru ki ba don ka mensim sim banta aki tournament ki ba ya kajinga inti jong ka kam adu menta ka long kum ni jing pentip iki haka bayade bat kini ki kenro la ne ki returning wall ki badon kat kum ka provision ko DPR kilala ban pendep almost 100% segijing duna jam so yang tai semua kendai besar 100% nangta haka bayade bat kani ka chain link fencing kani ka badon saudong ya ka bala care ya kani ka madan haka ba ya kani ka kaliang ka badon gedinggol ka jing jerong jong kani ka fencing ka bala chain link kalau 100 meter bat na kani kaliang naga mon naga diang jong ka madan ka jing jorong kolong sau mitan bat ke jingya jong kani kam to along masalah kumno banyo kusan do 20% iye nangta ha ka wede bat ka jing sna ya kani ka gallery ka badon hangi ka VIP gallery kom dressing room naga banta ka activity team bat ke official kam kelanang ya saya bat ka jingya jong ka kamru tolong kita pedeng jong ka nyongko adu 20% bat ha ka baidi bat kani kamadan ka pengidon ta ka pengieng ka baidi bat kani ka preparation of sub base lane ka jing penkrek ka jing penbit penbiang ya kani ka try jong ka madan aswa ban pensyong ya u le ukto bolong sintetik ka jing penkrek kani sub base ka kam kelayak lang kumba ratusan kendai persen ni ya kan ni sa sangat tu ni ke jeng penbit pendiang ya kan ka sobes bat kum juru ha ka bede bat kini kinala ke badon saudong di drainage kini ro long papo do kendai persen jeng ya kam ka basa menta bat ka bakongsan ba kade kene ka synthetic dog lane klang artificial mo bulong synthetic wan sa siang no ndala dep ya kane ka sob base la ne kane ka tanrai jong kane ka madan ka ban syong ka badai bat kane ka laying of synthetic dog adu menta empat sedang nomor bagal uti jong ka kamar wolong kumtai hap ka depth swai kane ka sob base insala ban siang ya uneu synthetic dog bat nging scam bagani gede ka benta ka ba khadu ka badai siang ya uneu to ka ban dalam bit labiang gini baro bagi yo ban sedang ban pendep iwi kam ke badang sah ni bat nga ngits kem ba nagaliang jong ki atlet dor barsnong nagaliang jong aku family ki sports club bat ki samla jong kadong kathani ki anut dik bagani kamadan kan deploy bala bat hadu mentah ki nya jong kam tolong quite satisfactory ni song comment bagi yang nya jong kam ki jing duna gi don be ka tam la biang ni ta ka daw ngi wan ban inspect ka sni yang nya jong kam ban haju ko por ban lap ya ki katu kan ni ki jingduna ki badon ha ka bani ai jimut na ka banta bani le ka bala ban penbit penbiang na ka banta ka sustainability dong ne ka madan ban kwa bagani madan hadin bala dep kedi ban ne kedi ban serve ka purpose na ka banta ki pun sam lagi jumi na ka banta ki tournament bakar ki ban sapenya ha ka ne ka dong ba ka tang ke jumi ban ni scam ba kum ke jengbu ke por ustang katu kan dia benai lala ban pendam ayo min yo ban di pagba ini ban penengkam ya karu lagu tadi toy jom samla bat ki pagba bat ka bakatu balong sin ke jeng kubele ke kerpang ya ketor barsnong umbuda ka ba lai song bhai ke ni jeka hari jing sno petila sport club ketor barsnong moro club moro ru lai rilang na du bestang dan sibun gijing bangyai lang ba dan re beliau syom le ino kini kerang ba ru kita scam gijing mod kita subun mensip long ka kam ga yat kem ni ba ni so komen kum mat dan rengkat ba kini kirang ba kini snong na ga benta kono ben penting kena ba kini ka kam kini baik ba ni pau yo sungu ya ka sport department sport council ini giran subun ni kiru re kele ka kala supervisor kam na ga por na ga benta gijing jom kena project 55 to 70 roughly kan long kata di overall marba major part ban le yaw new synthetic to kadang sa sama kini kam di ka bisimpor marba ka material ka ban suara sugle be
Genre tang baka component of work ni gawi ni major component of work tiba di yang ni kita kataw kawan 100% dun 4% kam overall fiscal progress. Meghalaya Post.news.